Bone rakai mama we wa Boulevard kubanga munna yazirwanako mwana we wade byakola tebitegere ate kubanga bamusaving de wo mulimu okurugerwa Mujini Steven ari kugira ngo itake rugambwaho nerie nashobora ngo akafurukiro mu cweke cyo mwako mu Rwanda kina na mukaga kandi ogunsinganza ahiya furukireho akashanga bariya bataka konka ekimuhirisho cye ahamutwe no mukade singanza arukozesa urugezigezi akagumana ataha ahita kariye nekigendererwa ecyo kuriba twagenda mu kinana mukaga nitusenga bano omukade singazi weje yajyanga nsange eno iranga ndi mutuzi byo ngamaze okufuna ecyapa nga mutuze wange nga tuliranye nagenda kuraba atengaze kutaka eryange ngageza ko kunsikiriza nzijeko echape ekiri mu kifoki atakirete wange ere ensongezo RDC mu biru yali azimanyi nagamba twazayo RDC natugama tuleta abaseveya ahantu ho omuyambi w'omwebembezi w'ihanga awenshongaze byitaka birungi Fiona aharugirire akagirango batwire ne batunga okwetombe itane mihondano ey'ebyamataka ahanshongeje ate yashaba abebembezi omucweke cyo okumuyambaho gonjora mugambye nti ekintu kino kiruddewo nga kyetoloola nga namwe kibatamye because lyasitukagamba office ya president eze bigenda kuterera ebintu bino bimaze banga nka biri bwebiti nga ng'owulirira ddala nti ekintu kino kikoyeza abantu n'abakulembeze bennyini n'abatuuze namwe kibatamye kati ngenda kuragira mwami Fred ogigenda kunyamba ne meeyo oyo mwekolemu omulimu yinza okutuula emirimu negifa nsobola okukwata insente zange neziteeka mu mafuta omwo n'entambula kati mbasaba with your help mugenda kuyita abakulembeze n'abantu abaagula be baagula kw'ettaka nze nsuubira bwe mutuula wano nga siriiwo mugenda kufuna amazima bwanyuma ogu omubwire n'obw'obumwe yayoleka obutashemererwa ahabwa bebembezi abarakaye ahari na n'omutumwa wa gavumenti y'omucweke ekyo okugumana beshara enshongezi bakaba abokuzana obuzano bwa wakame obwayeshereka nkusherure ahanshonge nkuru nkezi ngunu bo baresire emihondano y'ebyamataka omucweke eki yayeyongera ba RDC abamu bayina enjogera yaabwe gye boogera nti nze mbatawanya naye si batawanya mba njagala kumanya mazima na kukola mu nkola ya president ideology ya muzeeyi etekewe mu nkola kati abantu abamu bwengezaako okusindikiriza nti ideology ya muzeeyi oba muzeeyi byayagala mu office bikolobwe abantu abamu balowooza mutawanya naye RDC bw'atabeera mu kitundu ne poliisi nze sijja abatuje abandi abarukutura omu kicweke eki nabo bayoleka obutashemererwa ahabw'emivuyo y'ebyamataka etwire neyongera omu kicweka kyabo bwashesha bwira kandi obwo na zimwe ahari za ofisi ahi barukwirukira okutunga okwerwa tebarukutungayo okuyambibwa kwona obw'abakuru ba za ofisi ezo bakaba abokumera pini tebeine ekyo babahwera kali kyovoola b'ensonga z'abantu ababulijjo munnayize tezimukwatako mwetegereze kubanga tekiri wano kiri olakayi kiri kyotera kiri kyona nekali mwetegereze ngije mufunamu RDC noli yakubako ebyapa kino bataddeko caveat akubye kirala atakulagenda kuti oda abantu yagala abasenguli abamwe ombebembezi omu kicweke ekyo bebembirwe mu meya Steven Mujasi hamwe n'abazungu Godfrey hamwe n'abandi bashemerererwa eky'omuyambi wa presidenti kicweke ekyo okwija kandi bashaba ngo habeho ekyakorwa ahanshonga zitaka omurerakayi naye okuva madamu okuva mu State House birungi Fiona okuva rwoze otuyambye ekinene nnyo era nkakasa nti ensonga zino zigenda kutereera enzu zombi tezikanya naye tuli basanyufu nti abiwuliriza era n'atulekera obuvunaanyizibwa abakulembeze tusobole okuyita sayidi zombi n'abataka abaguza abantu bano tusobole okulaba omutuufu yaani Gashakwa Karima Bashir ahabwa Tayari West omurirakai.